Mbica ici cia CCTV cia tariki 18 mweri muhituku ironania Daniel Kabusho akigiginyana na muthia guikio ngari-ini ni andu matoikaine, undu uria wahanikire thiini wa ndagika 5 na riu utigite family no na kieha mwena wa Kariobangi South. Tukiaraniria na mutumia wa Kabusho Joyce Wanjiru atwerete ati muthuri wake niwe wari mwigitio wao, no mweri umwe thutha ucio atigetwo na kieha atarahota gutariria ciana ciake. Na tuko ni ihinda rito muno tondu ona riu wanwe kila kindu atari kuo tuna muhoko tukamona na ndamiri yakwa njireho either ni andu mamunyitire kana thigari cikimunyita no ndihe tu mundu othe na kana thigari kana aina mahitia mariku kana niki akore produce areho ona nikaba aikwe na mahitia atorigotini. Mageria make magwethana na Daniel Kabusho ni maringite ihiga kuona ona thengia wa kuhura riboti ceceni-ini ya borithi ya Case mwena wa Juja nehotorete thabari cia kumwetha thibitari-ini itiganite guku Nairobi oro hamwe na mocarĩ no itiri na maciaro. Ndengi mucaria station cia side ya Nairobi na kumane hotete thibitari na tutimuonete. Kura gwake kuratigara kuri thimo itathimuritwo ni andu a nyumba, family na arata, guku tukiaraniria na OCPD wa mwena uyu augite uthuthuria no urathie na mbere. Kuringana na mbica cia CCTV, haha niho Daniel Kabusho anyiteirwo migwate ni andu matoikaine na gucoka guthio nake barabara-ini nene ya Thika. Daka kidogo ile gari ikatoka mahali pale kwa parking ikakuja ikasimama katika eneo hili la mlango. Iliposimama hapo kwa mlango wakamshika na nguvu, jamaa akaanza kupiga kelele, akipiga kiomba usaidizi. Watu nao walikuwa wameogopa, hata watu walikimbia wakakuja, lakini waliogopa, walishindwa ni nini wanaulizana, maana sasa hivi vile Kenya iko. Jamaa akashika akatupwa ndani ya gari. Kutupwa ndani ya gari, hizo gari zikatoka kwa kasi ambayo kwamba hata sisi tulibaki tukishangaa ni nini ambacho kiliendelea na huyo jamaa. Maya magithiaga na mbere, family mwena wa witeithia ni irakungwira gucoka kwa umwe wao uria uranyititwo migwate o tariki 18 mweri muhituku mwena wa Githurai hindi ya mirurungano thutha wake guthiururukio kundu atoi ahingitwo maitho na gitambaya na muthia arekora nja wa ceceni ya borithi ya Muthaiga. Ndakoretwo ngetha mwana wakwa kuma date 18 na ndiramonire na ni kĩndi haha muthenya wa umuthi ni undu wa gwitwo guka Salani kuria twaripotete mwana itu ni orite. Turamwethete mathibitari, tukamwetha mocarĩ, tukamwetha maborithi mothe no hatire handu turamonete. Nilishikiwa Githurai 45. Nilikuwa natoka job size. Nilikuwa na wasiwasi. Mimi ni binadamu, nilikuwa nasikia, nilikuwa najua story yangu imeisha. Lakini sasa tutafanyaje? Kutulia, tunangoja tu Mungu anisaidie. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Waithira wa Nduati.